İçtimai Uyuşması Azası Bakirov Rafael Mulla'nı olana Tatarstan Respublikası Prezidentinin rahmet edildi. Разрешите мне отметить своего имени как композитора, татарского композитора Челябинской области, города Магнитогорска, вручить свои песни и музыки, рожденные на Урале, нашему президенту. Tatar Milli Medeni Muhtariyeti İçtimai Uyuşması Azası İshak ve Kadriye Rafisizler Tatarstan Respublikası Prezidentinin rahmet edildi.